Ia whamalo atu lava li nei aso ia matangofio tato ali ia mua lava o na si mea I matau tu sa ia mua lava o na si ia vi inga tatama o langi lo fatasi mai pea o lo taitaina I tatou o lo au mai alo la foia I tatou iaso taitasi uma ia peo na tau silafia ele ai lava sesi e lo silafia ina le nei tuangane ia Tavau Junior Misikau o Tavau foi o situangane foi ua lawi loa I lunga on Facebook. O le masani lava le James of South Pacific. O le tele lava o isi platform e whatantangi se I o mai nisi e le ai o le taimi o walaku lo lunga o oso kako e le ai lava se whatali. A whaina ai te misi e mawhai on eto I alu lunga tato po kalame e su e mai e tato buta au pule nei aso. Ia e peila man o whai atu mua o le tuangane I ia Tavau. O le tamako I ia Tavau I nisi. Ia, o ni usa fo'i inisi, o ni tuangane fo'i inisi, walawi loa I lunga Facebook. E se whaak mua la kala leo te fia I tuangane e Tavau. Le kele o le controversy, kele o kala, o le kele o kala na whai Tavau, e winga langa page, but it's such a great example o se whaita inga le leia I tātou, po le lava le tala e sau tau I lo patua e sau tau lo patua alu pe o wa o le vision no kikilo ai I le page e Tavau e whakakau le a mai le message yo le apo wai mai fo'i ma o ina fo'i nisi o tātou ma South Pacific I ne mea o ia silafia ina e le I anu lava I ai Junior Tavau Junior Tavau. Ia le la tu waki le nei taimi o le taimi avanua le nei e te le fu le message o le sa noa mai ai le tuangane Junior Tavau le nei aso o le mafu ama fu le na wa amia I tato po kalame o le gem stock. Ia le tuangane Junior Tavau e sa o share mai langa message mo tato le nei aso. Le la tu waki le nei avanua ia te oe Tavau e te whai mai ai sa whamatalanga e li whaawa wina tapo kalame nei aso. Ia, awhai te le lava mo le whatalo whafo ia tau whine tu sai mal whamoe moe le nei tu la. Mai mo mono o whatalo whatu I lo topa ia ma lo tō malu sa moa. Whia lava olo e maua mai nei whasalanga nei whai whaatata noanga ma tō whine ia luana. Ia, mātou te whaatalo whatu ma mātou o wholo whatu fōi I o topa ia mo tō malu mai lea o malu o malo ma masiofo. Le ngata I lea tu mai tai pāle mia ia o minister o tatu kapeneta I Samoa. Ia le ngata fōi lea ia o sua ma vai whanua. E le fio foi le sunga kovana ma le tatu pale kapeneta foi tutuila ma manua ia mato te fatalo fatu ilo topa ia mo to malu talofa lava Ia nau abate tuanga ia Tavau ka ko le tato la unga nei aso lana foi e mo ia I Samoa ia foi kiwi pe a fa pe la ku le si ngana fa alo ia ele o le lei o a le lei lo fa Samoa kwa le lei lo fa Samoa a ka na le ka fa alo a ka alu nge la Tavau pe la o le mani o lo tuanga ni na fa Samoa ia ile masino mati ka lo fai alu ai la nga whai ai la e lo tuangane le moli mau o le moli mau tu wale ai le mato fe ngai nga masi so tuangane na moli e awana ngai ali e fai fe au ngai ali sa ngoa mai a sau kasi se upuku wa io le malama ile ngana I lo o le ngana o pe a kwela Aia pea se e karangoa mai ia e kau e launga mai I le launga le kasara mausau I o ka malama awa sau na loko le anga nuo kakos ile upa alo kua I o le malama ai ia ngaua bakwe e tuare e tabata to launga ai e polo na tofilafia le page Tavau Junior Misikau o lo ilunga Facebook. O le alu e le io o atu le tapo kalame o le loloto o le message le nei aso o le ale anga o le page lea Tavau. Whaftai mo lewa noa ia pe ana
So telefoni sin faafesili le fesili lava le tasi o le atonu lava le faamoemoe ma le aututonu na laina faatū le page lea na faaigoa lava ia tea o le taitonuga ina ia faasoa me alofa matomai na mai le atua i o tatou aiga tauaiga ia ua foʻi mai masani ina ia le gata puipui mai ai le soifua malōlōina ia o mea faa le soifuanga nei o lo tātou olai. Ia o ni fautuanga fo ia wale malu pui pui ai o tātou ainga mai i whaafita uli ma tūlanga uma whapena. Ia o le anganga le na le na whaatula o peite tā ua i lo wingo o Tavau Junior Misikau. Ona o le tatonunga e o ngale mo tātou tangata Samoa. I whea lava o le neike lope o e alalam pāpā awai. E au ngā ia whaasoa ma ni fautuanga foi. Ia mona i o tātou tangata Samoa i whea lava o iai, whaafitai. Ole au ngā fo i ole Facebook, le Facebook, pea e loa lava whao ngā Ole taimi nei, amata ona sau, maua le se leni mai lesi i le tele o peita mato pisinisi. Whapena ko la le Central South Pacific, amata ona maua mai e se leni ne ka ole Reels, R-E-E-L-S, pea ele sila fiaina o tau pea atou whaafonfonga me wa amata ona maua e se leni mea ngā kakai wai e loa whao ngā le page, le platform lea o le Facebook, e o fo le YouTube, o ke whai yaku e maua le se rengi te hao e loa whao ngā gaming e ua popular ai lea ka pokala ua fo i le hao ngā foko sila fia e le tuangane a Tavau. E o olo i le lepo, e kuai ngā lepo lau page pia whapia no e kama whai fai sau page o le kele leo page e ka te whae runga Facebook. E foi ngā le whai koe ngā e silly stuff. Au gaming e wamakanga kode ke kangaka ia tupe. Pau ngā re taini pia whapia ki adi runga Facebook, build up a page. Ai ko se page lava. Ai whai rula ia pei lana o sau mua le tua ngane a Tavau. Whai mo whautuanga o ma wa o mea na e tere na titilo i e tangata o le ase au ngā o le page. O le ase mea o ina mai ai le page. O le ase mea o maua mai le page. O le au ngā whao ngā le reels i keni e kua famous lava le reels. Once you use those reels, it build up the page. Le umia ia vaaila ia Marina Davis. Ka kanua for Marina Davis music. Every single day kai pay lava tuangane a Tavau. O kiki aso umano ki vai ko ia Tavau le ado e lunga. Whao ngā kuni ngā e build ilo page. E build ilo page. Once e o le si koe ngā levo. A makalunga pay o e le Facebook. Pei ia ko e le Facebook. Ia o le angana ia ai whaktai le Tavau mole whaatasi mai le nei aso. O se message o sili o le tāua o whiale nā o e ai nei taimi nei a Tavau. Ia te mai ki whaakasi mai e taimi nei. Ia whaftai mo le whaafsili o leo te e tala noa atu i nei Sacramento Ia o leo te tala noa atu i tono o California nei i le vaenga o Sacramento. Ia ai nei le afiafi ia o te lele ai mo San Diego. San Diego le la umalanga i nei le afiafi. Ia ma fuafangana o le nei ainga o lo le asia foi onisio ainga i San Diego ia ma toi malanga i Seattle ia ma toi fuafua i loa e toi taliu i New Zealand me o lo whamautu ai. Ia o te loa o lo tau silafia ia a whai fo ia te leo silafia ina si tala whaano noa mai le awhawhine tuangane ia Misikau. O se tasi o lona o na whawhine na abesea nei malanga ale oti. Ia o te loa le la atu le abeno ia Junior Misikau. Okay, loa po o lau whai mai lava Misikau o lai ready, he is ready to talk about it. Ia i le mafuanga o lana malanga i nei Amerika. Mafuanga o lana malanga mai nei Amerika. Ia ai le i o atu taino tato message.
Ia, malo whaftai tele lava mo le whafsili, o ta tonua le to e pose lilo i le ala foi o le malanga mai mau ai nei atunu. O le tu malo ai po le maliu whafuse i ai o le afofine, ia e leni, ia po emi fono Tavau. Ia o se afofine ia te au. Ona mai lava I lona laʻitiiti ia sa aogalo nei tagata faatau vaa I le faaogāina ma le reisinga o leni tonu o le matou aiga pei foi ana nautou silafia ni nai fevesiaʻiga foʻi sa failuga o le Facebook I le taimi utuanaʻi ia atonu o le a le toe tāea ia tulaga e tusae ma faatalanoaina o loʻu tagata nei aso ae e tatonu lava loʻu tagata o le molimau ola lava o le teinaititi lea o eleni you know actually o ia o se nisi a te au o se afafine o lo'o uso ia e lē toe tau fa'ailoa lea vaega ua iloa uma le lalolagi ona e ala I tusitusiga e ala fo'i talanoaga ma tulaga sa fepasia'i e nisi luga o le Facebook ma sa lagona lava le fa'anoanoa ma le mafatia o lo'u tagata ina ua maua le tala fa'anoanoa ua tagata valeina ia lo'u afine o eleni e ala I le sala mafuta ia te tonu ele se tala e toe tau whaamatalaina ai o se e tele ni le sona manilu I tau mai le nei whaalavlave e mawhai ona o whaamatalaina a tonu e au ngā ai mo nisi o tātou tau ainga o wō mai masani ai mai se ila atou lo tau muli ma mai moa I a tātou wa o onga ia peina tala no atu ia a tonu e au ngale nei whaatala no anga monisi ia ai tatu le yo le vaenga lea se yo whamatala tu lava le la utamaitala lea I le taimi na maua I le whamatalanga ua tangata vale ina lo ua fine e tele yo mafaufaunga leanga sa o ia tea sa o fia tau I masui sa o fia sa pongi sa a tola langi tu lou la valau fafonga anga sa moa o le mena o mafaufau ai na utou sila fia sa moa le tau whamtalaina na umana o lava o te taui lava taui masui lava I tangata nei na whaia lea le nei me lo wafine e ese I al matui tui ma le ti ngā ma le o ona o nei po sa mato winu ai ma I le aso lava na mauai le tala na matua langona mai loa lo to lua ia na omi ia lo fa le fa noa ma le tūlanga I le mafatia o lo loto ma e tasi lava le me mafau e sa moa I me whapene o le tau I masui ia po le whaho fo ia o le oti seisi o le ainga o mea na sa o mafau ai sa o mafau I ni mea leanga e le I o ai ni mafau o se sa moa tu lau lava lau whafonga anga sa moa because I know who am I o te iloa I know o te iloa lo tangata maoni mea na tau I lo mafau tu lau lava sa moa e maoa e ni mea na o mafau ai I lo mafatia I lo mafatia te le nā taimi na o whawhetai e le anganga o le atua ma le anganga pa ia na musu ia lo tangata e ala
Ile au mai o le mafanafana o le mafanafana o le atua ia te a'u malo ainga. Na ala io na sui o mafaufauga. Tele o tangata na uwhamatala ina ai lau tala lea tulou lava lau whafonga sa moa. No uwhamatala ina ai le tala lea. I believe on myself o te tonu a au lea ia te a'u. I le taimia o aonga. Na whiriwhili ai au i te tono te au TC. O au te alu i mo meo tulou lava whafonganga. E mauala ua vanoa e mwhai ona ualu ai o te tautua le malo. E ala la lea i le mele o le whana mamao po le sniper. Tulou lava. Mea umai a sa tutu ilo mawhauwhau teimina tupu al whalavlave ilo ua fine. Tulou al whafonga anga sa mo so whamatala vaenga ia. Ina wa usaule a inga o lo unis leo te whamautu ai. Ina wa sau fo ise tase o alo o le atunu o lo tautua le malo. Ma matu tala no ai mea tau whana, tulou. Ia, na ufai atu lau tala, na whai lau tala le pero whamtala le aso nei. I think I'm one of the best shooter on the planet. Me leanga wa tsau umai lo loto. O te tau i masui ai tangata nei na whaia me leanga i lo wafine. Ai o le aso nafi. Na mo mawina i uso ma ila atou foi mai mo lunga Facebook. O tele o autala na whamatala, e leo ni tala pelo. E moni ma wha maoni. O lau tā leni o se tangata, o hao se tangata i lau tā leni, e le leila o whana ma mau, e le leila o whana. Ia na mori mau ele uso, o ina uso i ele aswa nafi i le lei o mata. Wa uta ua mea ia. O mea leanga mana sau o mawhau. Tu nou al whafonga sa moa tu nou. Ai i me whapene o le oti i se mafua anga e le i whapena mai pe i se mafua anga e ala na tatau wai wa tu po se taa vale na la vevea pe crash a tonu e a o le mea leo le whao o e leisi o le oti a o se tangata e pele ia te oe e se le ti ngā o le mea leo it's so painful ai ina wa musu ia au e le atua na mawhai lo tangata no whaamanga loa le nei tangata na whai al mele anga i lo ua fine. Tu lou lava lau whafonga anga Samoa. Na matua mawhai lava e au o le upu monia. Lua tolu vai aso talu na maliu lo ua fine na o le tangi lau mena whai. Ai ile vai aso mua teimi na maliu ai emi. Na o mea leanga mea na sau lo mawhau. Na o mea leanga lava. Na o le tau i masui lava. E le tioa alangona o tatu tangata sa moa ia whaalave whaapea o le tau i masui. Ai, ina wa au mai ele atua le maa whana i loto. Pe ina uta ua i tele o au video. Na au mai ele atua le maa whana i loto o te wha ngalo ai ia rojiko po le partner lo ua fine le na tupo le whaalave. Ma ile taimina na au mai ei mawhau ngai te au. O le musumusunga e tā ua ia te au alenganga pa ia nā mai te au. Tavau. A e le whaamangalo rotiko. E le whaamangalo o e le atua. Wow. O le pumoni a sa moa. A o uta oto e lo moenga wa o lau te moe. A e sauro marwhi au. Tavau. A e le whaamangalo rotiko. E le whaamangaloa o e le atua. Ona o saulo lei whafo ma le hotel ma pu e la o video. Ma o whapea. This is the only option e o te walk away mai ai le nei whalavlawe. O lo ua. O lo whaamanga lo le o lo ua o le partner lo ua fine na tupo le whalavlawe. A o mea le anga sau ia te au. Tu lo wala whafonga nga sa moa. O mea le anga e ngata i mea le anga.
Ona mafau au lato te whare pui Amerika, o whare pui Amerika. Ai wo usau o mafau o le mea leanga no mafau iai. Ai tu lou wa Samoa. E lei fai ngō fia lo matou a inga le wha maangalo ni tangata roji ko na fai e le wha alavilave na tupa alavilave nei. E lei fai ngō fia lo matou a inga. So le si vaenga nana mata ina ti ngā lo matou a inga e tea. Ona wo wha maangalo ni tangata na fai e le wha alavilave. Ai o lo o ti ngā lo matou a inga. Ai tā ua ia te au la utala na whailo a inga ina wa maua le whi au ma utaritonu le whi au le mai le atua. Na o wha asoa le matou a inga. I think this is the only way that we can walk away from this. Paulo le au ala mwhai un tato o ese mai e male whala vlave. O lo tato wha loa le tangata na whaia lea. Le nei whala velave i lo tato wa fine. Ai tu lou lava. E ti ngama o ona le nei puna mato winu ai. Tala mo i lava. Ai o le wha longa. Na e ui na whaingata o na wha ngalo ia rochiko po le neita ngata na whaia le mele a fine. Ai i lo utali tonunga totas. Na le pau wale o le au wale e tato walk away mai ai. Ma tato wo ese mai ai mal nei mea. O lo tato le ngata tato wha ngalo. Ai tu ui le atua e whaile vaenga le atua. Tu e whaile vaenga le atua. Awa po le alo tato tau mawhai e sui tangata. A tato au noa ma le anganga o le atua. E whai ngata lava ona whai ngata lava ona mwhai tato ave ese ia nei whaafita uli mai tato. Ai i lo ua whaafitai le atua ina wo whaamanga loa rochiko. O le aso lava na pu e lau video e wo whaamangalo ta malol nei. Na matua malo loto le to yeso wita le to e no mo ya mo lo you know the wing ala utala time 2.5 la vele faina mo le tinga pe se tangata wa sau tu lo fatu se isa nga ese tu lo lava lo fa fonga anga sa mo i lo utato nunga matua o tinga lava ai ole fa fetai le tua na mafai ona owa ona o fa manga loa ia le nei tangata i ngoia rochiko na tupoile nei fa lave ia tele mai lo pe wa le na tali na ia vi ia le ali e manga ia le songa tato maua mai nei aso wa to tendo tato o lo fewa e pea ma le polluted spirit polluted spirit le anga lo loto lo uso tangata tai pela man fai mai lo ko le ali aua e te sau malau me alofa ia te e sau malau me alofa ia te au a o lo polu lo spirit i lo uso tangata o te leta lia ina e le mawhai o la muna ina lau te talo fai mai sau ia uluma ma lo spirit lai mama ngai lo uso tangata o na o talia ina le o lau me alofa o le a o la muna ina fo i lau te talo o le kele ngā le si mea le ka kei loa e le la mona mai ai e le tua le tele o te talo o tatu tangata o na lai o te talo i mo le li a lai polu le spirit polu le spirit o le songa o le sona o le mea le nana lainga reach out le kako chen stock i le susunga ia Misikau o le aunga o lana polo kalame o le aunga le nei le sona o tatu maua mai ia i lona lotu whaamangalo o ai se tamaa le ita. O ai se tamaa le ita awa o le aunga ia o le tina o le faufautua o le apoapoae o le tama o la tu ia ku se ka o le church o le au fa o sala e pe kai pe fo ia ka o lo kama me anga tama ka o lo kama ke kama kiki ole ta fa yo i la manga ia tama ole pui ele ai la bala se tama ole ale o ia i le ita
ai mai se lava pe afa apea lea tangata valeina sona sona alo ese le matango fie o le sona i le yaso o le tato le sona faamagalo tu ia uso tangata po le a lava faamagalo famai le upo le alii o le a le mea o le a e releasinga i le nei lalangi o le a o releasinga fo i lunga langi a e releasinga le faamagalo i lalo langi o le a o releasinga fo i faamagalo ina oe i lunga le langi what you bind on earth I'm going to bind in heaven. What you unbind on earth, I'm going to unbind in heaven. Matthew 18. I'm so touched. I'm very touched. Unpolluted spirit. E kele un kakukala ngoi tato uso tangata ai umare tua ane tato wona ai fai talo lesi gossip is evil. Gossip is evil. Less so now ngale ne tato maua mai ile tama por tua ngane por se uso foi po o se tama foi asetina ya misikau le leso na o le fama malo pe o la ia fai mai o le kua kele kua nga me au ke defia lo inga me e ma fo wina ke lefia lo inga se mea na e mawhawhawinga fe kai ni le lakur kama he's gonna come and steal and destroy na oifa leanga destroy fe le lakur kama na kai ni ya oe me leanga uma tu lo wa fa fonga nga Samoa o kai mirang sa ke apolo ya ku lo wa makapong isa le la lang ya man makwa ese o feelings nga ya o feelings nga yai me leanga tu lo wa fa fonga nga Samoa ai lo la ko lua o fai la ko lua ani ke leanga o ma fo wal mele ku pro wafingi ko leanga ya ku mai la ko lua fai makalo vi ia le ali o na so sila I folo o lo fia ngai pea le tuangane ya miskau male ke lo kai me e a foi fai mai la ko lua hani fai skakalo ya ma mo ingi ma fo ya ma fai le makalo ya se na kwale message le mako a inga re kam fai vili mai so okay fai aku o le upsawa I think whaftaile atua I lo ko lua o whafkai lo ko lua kai minga ka kai mia for mai hani let's pray yo kai mia rang o herai ya fa melo ko lua hani let's pray ka kalu ya fai maka sanga malo wakari ya kai fai ai lo I maka ke ka fika ngisi ama ma fai lo fai ya mako kalo sanga e whakakau i le whalawelawe i le afinge ai le songa ngo learninga mai ngai ile pokalamen ngai I mean ile kaiminga kupa I foi fala ile wafinge fafkai ila wife I just want to say thank you because o langa menga fai ke au kaiminga kupa le mea le fala nga o kalo sanga I remember mako try my willing ko ngai au kilangi sau ka vale ku o fakai kayo Kale mawhaiga it's like they say pu vai o onga pe o wingua se me o onga no o langa yeah ku fa me ko no el wakari san sing a song just to help your dad yeah pese mai alo wakari what kai bi ku per fa love every single time for me mako ngani we need a prayer just leave it to God alo loko kulo wa fa fo nga Samoa nga o me leanga tu lo wa
Ia le e se matangofio le message wa mo mai ni aso whaamangalo pai pei lava no whai atu pa mai le upole ni a wane e sau yo luma ai le eiso whaamangalo ina atu no uso mata whaamangalo mo mua no uso mata ona e sau e te tala honey, let's pray. Yeah, fai makakalo, makamwhai e sero lo mawhau pingo whai aku. Ngā o me reanga, mo whai mariki a polo e kia walo e Amerika, whai menga ke loko ai. A wai lako e whanpui, ai. Ai whawhkai lea tua, o whawhkai lea tua. Angai whawhonga anga la kungu. Whawhkai lea tua, mwhenga o whamanga loa. Al whamanga longa. Kua sau wale nganga o lea tua e ke au tusa, a ele whamanga loa o ele tua. mi ia le I me leanga ia wo ka mawhau inga o me leanga. Ai, i wo whamanga loa. Kua ke lel makoa inga ngam kua whiika ia ke au ile a fo i lo whamanga loa o lea. O rochiko le kupo le whala vlave. Ai, ma sau al maria ia, sau a markala. You need to wear a t-shirt, for your daughter's funeral. Ia, whamalu lua fo le kungu, ko loa o menga kupu le so le fingi. Ma whaasa uen ki ngao o e minga walu le. Ia, ko si sila mai. O le ngore mi ki afu nga mako printing. mi ia Mai le ka ua ia se fe au o lo kusi e mi ki afu lea. Forgive has God forgives us. A tatu whamangalo i ka malo lea. I whamangalo whapenga umar whamangalo lea tua ia i kako. So, e momole foi lau whakaikele ia Samoa, ma Paanga, ma wō mai masangi ngā manga kua lo mako a inga i keimi o popo ngā man whainka. E esel whainka o le mea. Ai au kou karusanga, ma au kou au, fe au kusikusi, ngā mā i mea umalava. So, i la ua ula whaasoa ringa ia fiafi. Au ke karikongo ke whaasa o le lei asa nguanga ngā ruana pe ngā isa ngua iai. E ka kou Samoa, mea ngā ua o ka kalo i le atua i kaya uma maso umanga o mai lor popo ngā. O solo ka kou conclusion. Whai ale me kau ke loko ai. Mare ua foi lea. Au arwakwa e oki ai. Ai, i le kaiminga ngā umai e lea ngangar whi au tusa wha o le kaimi ngā umai ngā wha mangaloa. Ko kisira fia me ngā o ia ke au. Ma kua relax ala o kingo. Ale mera i e tense uma o maso. Tense uma malo a kola o kingo. Ia mea whamela o koluhani a whaisau massage. E kudi au whaila o massage. Se i ke ua ka stroke lai kiki e ngei mea. Ale pusa a Samoa. Se ko i kiki au stroke ai. Ko ke le iloa mai le problem le weight nga ua moa on kwa mamafa. O whaalongo aku o le a nama e amare lima mare vai. O mawhauwhaunga le anga o ma. Ai, e ka aua ia ke aula o kala le ngia whiawhi sa mo e lau whawhonga anga fwoi malau mai moa mai. O le kaimianga o whaamanga loa ka māloa. Ai wa ai le pe fo e whaavi a kure mamafa sa ia ke au. Wa mawhaingo o smile. Wa mawhaingo o ai. A wa le sila meanga. E ai le fia ai. E ingo le fia ingo kwa ese ai ese vo ia ko ngata ronga. E fiun ma ko ai ngai mai se me ai ma ngai a vo ngale se me ka ngo e lo ke fia ai. Ele enjoy ya pe ya me fu le ngale ai ka ngo fa nga. Ai le la longa le taste ma ngai o le. O le me ai ke ka ko ngo ke le ngai ka ka ngaka wo o le fainka le. Ai o le kaimiang o fa manga lo ai. Pe ia fo e fa avi e se ma mafanga ia ke. O la u a ko ngor fe au ka uare ka o mau ka ngaka sa moa po fe lava ke iai
e lea o ia la puaka mawhainga e o mogi anga e le o ke lea o ia o kou o mafakia a o kou mafakia wa langa ka kau o kou wa o kou mafakia i mea whapengei ai o le mogi o le ki ma le vai fofo le mengi o le whamangalo so la ule songa nga le i whaalavlave ngei lo ua finge luana ino ke le ka ilo i menga mawhau ai ki ngā malako a inga wa ia ilo wa inga la inga kama o le finge nga o mea le anga nga o mawhau ai nga o mea le anga a o le kaimi nga o mai le whea o le anga pa ia Tavau whaamangalo whaamangalo e whain ka ko whaamangalo kwa whainga ka whaamangalo lo ana whai aku peise mea wunga ka ke fie kaukala ai o ka mawhau se peira ka o le ngia le aku yo ka whaamangalo aku ala ki ngalo ka loko pe ika wunga le like a le kaimi ang whaamangalo ai pe ele se me o puso mako ainga pe ngalo ia ka ika la wa mariuse wa finge ia i loa le makoa inga lo uso le ngō whaisi ero. E la ngonga mai ale pokula whakai kai o ai. Ia sau si o uso ka mwhaisare. Tau ka o. Sau ia si o uso ka o ka ke e la urori ma. Ma me e se ia mawhikianga ia ke oi. E le mwhai. Kan. E le mwhai ia me e sa polo pupuanga. Lo mawhikianga. O ke kāgia. O le mawā ma le mawhukanga mo le awhinge a. Mo le ise se vilia koe e siaki au kami umma. Ke rea vilia koe siaki au. Kulo wasa mo. Mo le skemi. E aka lo ko rua. E aka na au mi fa mai. Ai venga vidi me lo awhinge siaki o ea. E sa leia. You know, those are the question mua. Dad, how are you? O ka kalo ala. Ala o ka kalo ala. Venga puela o vido ngafi. Ke lo mākua lau ke leiloa. Ami ke lo whāngau lau ke leiloa. Ka kou mākua kau ke le manga o i kupe mai ka kou whāngau. The only thing we want from them is to call and check. Mom, Dad, how are you? Al mea ngā o learn mai lo a whinge renga o sea ngafi. I la o vido ngafi. O ke kakalo i le atua i eise si o la o whāngau ea. E maua le loko le or kenge reu malo lo ngei. O le o langa or kenge lea. E o la fia. O le so o le o maki ngā. Pea maki kino e so o le kangaka ingoa ai. Ia. E o mea kei mingei. O e mawhaki alo u loko o ngal mele. A o mawhau iai. Pe e kangi na e le loko le. I le alofa. O ngā wā. O le koe ingisi kare le whai e le se mea whai koe kai. Me lipu vai pe koe au mai. You know, koe whaola mai. Ua malo lo le finge. Ai o ngā ngō learn me le finge lea. Just say hello, Dad. Just say hello, Mom. Le so ngā ngā learning ka mainga. How are you? Are you okay? Are you fine? A whalongo mai wo ukale. Oh, Dad, you know, you need to go see a doctor. Whape ngāri kenge lea. So, o sea o ngā kele fo ia mō kako whāngau. You know, kero mākua lau kere manga o i kupe mai whāngau. La vale leo. La vale whai mai. Are you okay? So, i le ngeia whiawhi lau whaasoa. O le songa lenga o learninga me le whinge rea. O a fo i o le she always care. Yeah. O sau fo i ke leo kangaka whai mai, man. Really, ma e le ni siaki, just check. How are you? A mai lau whangau. Yeah, e olo unis leo ke ngofai ngei. Whai mai really, ma se okay e siaki mai a lau whangau. So, o winga i o le awhinge le whaingwhanga loinga. A o le songa, you know, o ke mga o ka umo kako Samoa. Kako sa o kako ka ngake siango. O a mawhikianga o angi whaalavlave whaapeo o ia kako. Ia kako mga kua wha mangalo.
ia kako wola fa mangalo inga wo fa mangalo ro chiko nga ngo ilo ai le mangai o le atua le o le atua le mal maka ngo fio le atua wa fo so unga ma kulanga sa ko sila i fo i fevesia inga male ainga ki ngao e leni e kusai mal fa moi ia o o kako wo sa vali luma we move on ai o me ko e ma ko ainga fe me ma ko ainga e fa fe mai fa mangalo ka malo nga fa ia me vale ia e leni a ke fa mangalo ia o fa ia ku de ai e se me ocupo io le se me ocupo ka ku ka fa mangalo ka malo ku per fa la ia ka ku fa mangalo fu la ko voloa lo ita mai ai o la u fa so ringe ia fia filuana pe ngo ka ua o le ngir fa mangalo le se me fa ngo fie fa e le fa ngo fie e fa ko ka ku kala ai le fa nga ko actually act le forgive and forget pe ia o mer gaming e ia ke mi o so mer ki apolo ai e o so mer ki apolo ko fa mangaku mai a wa umanga o fa mangaloa o le se o kala maria dia sen me lo wa fingele le text lo wa fingele e leni le kengele o ni silo istel lo wa fingele lo lua lo kolu for my dad check this out dad check this kilo o le text e leni nga failonga ilonga sister istel if anything happened to me kid share this to dad okay kilo aku ngo fo e leni le ngo fo lo wa fingele o emi ma pu ele aka le notebook ka rochiko le la fa kulo kala mo pu ele aka o walu rochiko su e lunga le kuko po a chemical le fa fa shock yer ka ka tu lo wa fa fo nga sa mo I still got it ko ke lo ma vili mai le detective king ingei salinas pe yengi information foi le e ilo ai wale vanga plan ia rochiko e fa o le ki ya emi ko ke lo sa mo la kala le fe I still got those texts la ya o text I style nga text ma ya dad check this out o text ya o sister nga mai ke wale vanga plan ka malo fa shoki lo sister ai ko ke lo sa mo ke o mer ke mi ke a vea me ia message nga ile detective because you know why anga wo fa ma ngalon ka malo just leave it to God leave the rest to God na ya o me nga but okay le share ngari ile police detective hey mate please we need some information eh, help ile fighter the court case ka malo e fighter e prove sao wa leva nga plan ka malo le fa o le kilo wa finge ala ukala le tua o fa mangalo ka malo just leave it to God and we move on yeah mali sa mo we fankar ngai me ki ngai de loko malenga ai ora fa suanga I still got it okay avail police detective or kenger le police detective le ma emaili makangor ke fongi for my I'm sure your daughter share some information about Rodrigo and I said yes she told me everything and for my do you have any evidence I still got the evidence I still got it but kalwai wo mga polo bisi le tuo wo fa bangalor ka balor just leave it to him just leave it to God yeah, o rei se ala ko foi ko luana kulo wan fa fonga nga sa mo. na fo o to silafia o lo o Aka ko tinga fa mangalo mo ka ko nga ma e ku ile tua. God will do the rest. God will do the rest. malo la So malo ele la anga
uma o mafau wai, mea lea ngā uma o mafau luana. Like I said, ngā whing mako wo, ai mako whanga mga i o kei ang mako wo ile shooting range a ngei i Sacramento. Ia whai mai runga i kama i ang mako wo, koe kasilong kausanga ile army, o ngā retired lea. Whai mai, man, qua le karingi nga ya oi about avele resort o lau fanga ile mako sergeant major. They gonna hire you, to train as a sniper. But now, ele ole meanga, to me o meanga o mafau fau New Zealand ke o kese New Zealand. Au usawa fal pui amlika. I just wanna do whatever I can to prove to the world. Okay, lo fa lo wa finge. Ai fa mai le nga le tu e ke am. No. Ele ole wala Tavau fa mangalo. So, lay out evidence, like I said. I just leave it to God. Samoa, o le a foi se upo le kau ka mari is fam kalanga. A le nga sa or ki nga sa ya kia. Sa ngofo mar ki nga le fai ngofa nga fa mangalo. O ga or kenge le o le pele le a u ya fa nga u ma pele le. E le o sa finge fa nga u lo mangava. Ai o lo ka usinga kenge le. E sili akulo walo fa kenge le la fa nga welo umma. My wife knew that. Ai o la u kala fai aku sa moa. Inga wo fa magalo ka malo rea. Me le nga ba ka fa ki Apple drive me crazy. It's all clear. Ma lo loko. Ai malinga lo maka o ba fkanga, ku lo fa foganga. Ai aula u kala ga foi le ping o fai aku. Ma me o ngo Yesu Keriso. Just leave it to God. Ku ya Yesu e fai langa vainga. Ia ai ban ke ni wa ma me uma. Wa le ko ia o ba fo fo wa re aga ba gi be sa u sa mo fo mi sila mo ba fo fo. Inga wa uma ga ave le tua. Ia o kan kong ke le o sa mo ore e mai mo le akar ngai. O lo go fo fo marki ga ko la ko i me ko pu ko le o se fuanga aruana. Ai le o ba fainga o ese mai ai. Ele o fainga o ese mai ai. Sa o Ia, le ese ora fa so aku ga ge kula ge ke ua fa o bis fam kalaga. Ai ola o fam kalaga ga ge kula sa bo fa balu lu fo ia ile kula ga le ba fakia le loko, ba fakia le loko. O gol ba fkaka ai o be ubalava. O ba be o mele lo fo le tua. vi ia tatu patia e bea le lofo tata maa e sir naia o le sona o tatu mau o le neiaso ia ai a fai wa o ke loa ia ile sikaini le pe kapopo kalame e ke le lava ngai whaapea mai ia o tau e kau le lalonga pea Luana o le longa. le kua i lalonga oi a whaapea le lalonga mai ia le lalonga le aku oi a le lopo e kango miu aku ai ia ona o tatu taini uti o le a fa muta ro tatu po kalame e pe lava ona tatu ona sau no mai le tua mane ia Tavau fa mangalo lo uso tangata fa mangalo atu lo uso tangata o le a lava tene o le ati nga ia e fa mangalo atu lo uso tangata ai o ke loa lo e lo la longa mai de lanti le tua ngane ia Tavau ai una tatu taino o uti ia fa tasi mai fo i le vai aso fou i le tatu po kalami fou i le vai aso fou ai o le si fo i le sona no mawaina le o maua mai le nei taimi mai te fo i la tau o ni nai wali a fai o lo e silafia fa mai o se a inga te talo fatasi e no loko fatasi e pe alfani fatasi ai e amatalia lava o ngali i lu mo le ali fatasia la ua i lu mo le ali ia fatasia i pe fa ngale te talo atu lu mo le ali
mauai ni mafofonga le lei wa sila pia o lo iai sila pa le tonga le lua pa ko ua kuni ngone kai o le mo okay loa le si o ela hona mai le mai tu ia ro lo nga pe o pe la u set la bike okay ia ai le la tu watu tatu taimi nei ile sunga ya tapa ona fa amuta twailo tatu pokalame nei yasu o le asa tala o le asa so langa muli fa uma tapu kalame nei yasu atapa ia o te tono pauanga o la upusa moa o ka ko vola fa mangalo fa kai o ka ka faile upor fa mangalo ai o te tonu o ngai sa o matua e ia le upolo matou tina e fai so o matou ainga o tatou ainga e le tatou fili e le tatou fili so la waula famtalanga nei tula e ne fa fonga anga fela tu a fai o mafa ma fai ngata ia le amo lo to wa moina le nei taimi o le tala moni lava o le ave lava i le atua tu i le atua mea uma lava e ai mea uma ia o lau toi upuna alo fa mai le atua le tatou fa moi nei aso sa moa o le afo se upo le tau tamari i lau fa fonga anga pinu ta ua ta tonu lava upo tinga ia ai ta tonu loto mal fa moi ia o le fa mangalonga le atua ia pe tatou fa mangalo ia i latou ia fa tai tele luana mo le vanoa fa tai mo le vano fa auro wa e tu ina mai e fa so ai fo ini ni la ngona ma di fa talanga ia wal fa fong anga le tunu a tonu e nga mo tatou tangata a nga mo tatou fa nau mo tatou fo i ainga tatou ngali i tono tatou ainga ia a wa ia le soifuanga lo tatou volai ia faftai tele lava mo lava noa ia le ali ia tu pe lava no fai atu tani luma fa tasi mai le vai asu pole si foi tatu po plame fa tani loanga me asu tasi si la fia se tasi e te loa o le ia te amase o lo ofia te liva kui le langani e au ngā ko i tātou awa o o se patata noanga lava o la lo ki pai aki sawa e ke learn mai ai the more e ke palo lo mai ka te la ko kalame le aso ke le lava o onga e ke maua mai ai ke nga ko kalame fa pea madi ai ia fatasi mai vasco e se ia lava se tasi e ole o nanga le nata ke ko kalame e promote ia fa luanga ai mo moni awa ona me fa nei promote ai ko in business po talent po in ka tsanga ma ia reach out to my tata bokalame ia ai le ku beta to onanga ia ai fa tai lava fa tasi mai to o plongane ia te bau ia le li lo fa mangale ia te ala na fio e te bela I learned today o le symptoms o le le maangalo o le ai e le moe madi e te pe e kimo maso kimo the stroke kai e stroke o le stroke like o disease nowadays it starts from stress yes stress and forgiveness. So o le la o learning ani ya so ia symptoms o le fa mangana le ai le moe o le fa le ata le manungi se ai le fia kaukala le fia kalangoa wa e lafi me kumu wa kamata you're angry all the time you're negative those are all symptoms of unforgiveness. Man, that's ugly. Man, these are ugly symptoms. If you act like that, unforgiveness, that's not the nature of our Father, of our Father. That's not his nature. You are operating in the other realm, which is the realm of the politics.
Lesi to our kingdom, which is the kingdom of darkness. You don't want to operate there, man. Ya saya tu lava lau fiona Tavau le yaso ka mai ai te ka ba ya fo ya fa manuia te fo ile to ya la to fa ka se le yaso ya bi ia te ana fi manuia fa no le ba yaso Paftai tele lava mo lava noa